Kani gadega pati CTV. Kekasih Students Union KSU Jail Circle kelai porship na ya boro ki bang bakidai ban penkala kerteng no ya ki signboard bala Thoh haktin nongwei kata hakajaka ban Thoh Ïewduh kila Thoh Burabazar ban Dawa yakini kekenhon kinong ilam jong KSU Jail Circle hakat praterik mentau benai leber kelelej ban yikendu yaki branch manager jong ki bang befer ki bran Ïewduh bakan top yu branch manager jong ka State Bank of India ke HDFC bat ka ICICI. Ya kini kekenhuan jong KSU Jail Circle layalam dok publicity secretary usamla Omar Banyang. Ubah hadian kejing kendo ya ki bor bahalor jong kini ki bang. Habakren bakinong patai ki bor ula penpau ya kejing mi ya ke ek ba lai keren hakini kejing kendo bat kini ki he jong kini ki bang. Ski mentah iwan hani kapok ki bang berang hepo ka Ïewduh ban perkelai kerteng nak Burabazar kong bakilai hepo ki board beda display habar mo ka Burabazar syaka Ïewduh. Nrei tang kata ringi wan ru ban keren ban branch manager ban kela proyek transaction ne ki kam bari hapo bateri kam hapo joka bank bakin perkelalut syaka Ïewduh barkin le tangga board kin Thoh Burabazar ne Ïewduh nrei bakin kelalut kerteng barok khoi na ki passbook ani ki net banking online banking barok khoi bakin kelanot syaka Ïewduh na kalian jungi ngila bu ngila yo keren ba branch manager ban bu porsi benai kapai dia bakani ban nakalian jo kiru yo kajing nakalian jo ki amba ki habni kendu yo ka RBI habi kram ka RBI ti nakalian jo min budin ya kata bangin kendu yo ka RBI ru ki amba ki yo license ka RBI ka teng kan ya ti hapan budin ya kata ru banani sekmat bisa sedang ban budin saya ka RBI. Kani gadega pati CTV.